Kanigedek All India Radio Shillong ko kubor man pulir Richmond Karluki. Kimat bakongsan jago kubor man tagastep. Ki Menteri Sarkar berada bam semai kila sedang banshimti kitrat rekam beper jongki. Yakubal no tobacco day la rakhe hnen kasgi. Bat ka Lok Sabha kan sedang ya kijing song dorbar na do ka katnyong terek mentau benai. Ka kubor ka babnya. Ki Menteri Sarkar pedang badan syudep pensemai kila sedang banshimti kitrat rekam jongki. Ka Nirmala Sitharaman hnen kesi kila shimti ya katnat platengka. Bat kari ka menteri kentai ka benengkong ban kemi ya kene katnat. Kamashwa Santosh Gangwar ula shimti ya katnat labor bat employment. Bat abakran ni kinong patay kubor New Delhi. Santosh Gangwar ula ong bo untray na kabenta ka jingbaha. Bat ka jingshingan ya kaimlang saalang. Na kabenta kito kibatray. Hapo katnat kabadai kemi imau. Gajendra Singh Shekhawat ulayo ban kemi ya katnat Jal Shakti. Ula ong baka jingduna kadai kawai ni kijing ha kapratay menta. Bat da kaba kemi bat kadai kawai kaba habban kemi ibha. Bat da kaba kemi ekane Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula penwan lang hajo ikimat bayadai bat ka ha katanat Jal Shakti. Piyush Goyal ula yo ban kemi katanat Commerce bat Industries bat katanat ki Kamrel. Dr. S. Jaishankar ula yo ban kemi katanat Kambari. Prakash Javadekar ulayo kemi katanat Information but Broadcasting kadba Ram Vilas Paswan uyo ya katanat Consumer Affairs Food but Public Distribution. Mukhtar Abbas Naqvi ulayo kemi ya katanat Kirit Pad. Badu Dr. Jitendra Singh ulayo ya kekerdan Menteri Kena Hak Office Menteri Rang Bado Kari. Shripad Naik ulayo kekerdan Menteri Kena Hak Katanat Ayush bat katanat Yadari. Yakawal no tobacco de la rakhe hnen kasni ban pasuto ikibreo shapang ka jinsni uduma yakakot kakya. Hakabede berkane katra kakot kakya ke sarkar preng kala penlong ya ka jingeta helor duma bat kakot kakya kitor ha New Delhi hnen kasni. La penlong ikane rengkat ka jinget relang bat ka World Health Organization. Ha shillong la penlong ka jingrake ha KJP Conference Hall. Yakane la penlong da ka Nodal Office jongka National Tobacco Control Program East Khasi Hills rengkat ka jinget relang bat ka National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Heart Diseases and Stroke and PCDCS. Yakane program la penlong bat peskuto iki kena pule bat kinong tre sarkar shpang kumno banele prasha ya ki jins neo ki bami na ka babam bat di yauduma. Kongsan na kani kajingalang ulalong Secretary katanat kakot kakya ka Jila Meghalaya Praveen Bakshi. Ka Shillong Municipal Board nen kasngi kalalit ta notice hakum balay spa atligi yeng ha Themetor ha Shillong. Kat kun kini notice kibreo kibasa Themetor ki hap ban ajing tip syapang ka jinglong nong shong shnong jongki sya ka Shillong Municipal Board hapo kashibnay. Chief Executive Officer ka Shillong Municipal Board uba bisa ulia ulieto balale ekane kat kum ko hukum jong ka High Level Committee. Ulieto ba amsham ladan kano ka jing penthut ha kapor balale banta yakini ki notice. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula pelong jingyalang bat kinong yalam jong kiri kibahap apo ka BIMSTEC ka bamut Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal bat Bhutan. Bat kumjuro bat Menteri Rang Bado ka Mauritius Praveen Kumar Jagannath kibalawan si India. Ha kaji kendo ka benengkong ahdin belatau sarkar bat kinong yalam na kiwe kiri. Narendra Modi ule kendo ru yo Presiden ka Sri Lanka Maithripala Sirisena ha Hyderabad House kabah New Delhi. Ulong bag sarkar India kat penklan ki jingedai bat ka Sri Lanka. Kini yalam kile kren bagi kampen triem kilong ke jingma yiki breo bat kile kular banwanra ke jinget relang na kabenta ke jing shongsok bat ke jing shingan ha kapang shathe ke doba Asia bat ke duriau Indian Ocean. Menteri Rang Bado Narendra Modi ule kendo ru ya Menteri Rang Bado ke Nepal KP Sharma Oli bat Menteri Rang Bado ke Bhutan Lotte Shering. Kani ko kubor kawan Shafi ng All India Radio Shillong. Ka Dorbar Lok Sabha kan sedang ya kejingsong Dorbar nado ka katnyong terik mentau benai. Ka Raja Sabha Pat kan Shong Dorbar nado ka arpo terik mentau benai.
Habakran ikinong tok kubor hadin kajinyalang kakanun menteri, menteri ketenat information bat broadcasting Prakash Javadekar, uletho ba kadorbar kan beteng hado ka arpun reu tarik unai tung. Kajing jit yu speaker kan long haka kat kandai tarik metau benai. Presiden unai jingkran na kajing isyong dorbar lang jong ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha haka arpo tarik mentau benai. Ya ka economic survey anuan ra haka sau tarik unai tung, bat ya ka mang tengka anuan ra haka san tarik unai tung. Menteri rang bado kariu Narendra Modi ulai ya kejing menjur banwan ra ya shibun kejing kela haka Prime Minister's Scholarship Scheme hapo ka National Defence Fund. Ula kentiu ya kejing ai bai bam na ka arhajar arspa san pau tengka sya ka arhajar san spa tengka shibnai ya ki kena shinrang. Ban na ka arhajar arspa san pau tengka sya ka lai hajar tengka shibnai ya ki kena kentai. Ya kini ke skim la ai ru syaki kun jong ki he punet jong ki jela ki bala klar no ai ki jing kun persya ya ki le no. Menteri rang bado kariu la peniat ya kejing yalang jong ka kunhun menteri hinin kesngi. Bat ka kunhun menteri kala menjur ban beteng ya ka Prime Minister's Kisan Samman Yojana syabaro kinong rep. Mensyua kini ke skim ka mentoy tangi kinong rep ki badan jaka ke bahaya hektar. Habakran ikinong tok kubor hadin balawai kajing elang ka kunhun menteri New Delhi, menteri ketenat karep karyang Narendra Singh Tomar, ulong ba menta kumba khat sau klur san paulak ngot kinong rep kinyo jing mentoy na kini ka skim. Ulong ba mensyua kumba lai klur ngot kinong rep kilayo jing mentoy. Ka Reserve Bank of India na do kasenam arazar kan Rio kalabo kerpang ya kesitayo wa kesisnam kum katayo ban ajing tip igi brio kaliang kapisa tengka da kajing temu ban ajing tip ya ki bedai bat kapisa menta kasenam ikani katayo an penlong na do kalai hado ka nyu tarik mentau benai bat an ajing hikai hakani kebenta ya kinongra. Kajing ilakai Cricket World Cup kebelah sedang England menhakalai putrik ujemang. Ka West Indies sinin kesngi kala penilai ke Pakistan dah nyo wicket Nottingham. Ka Pakistan kebelah tiap ningkong kala yo shispa san run ki arpway point saw over. Kadba ka West Indies kala yo shispa andrew run ki katlai point saw over. Ka India kan sedang ya kajing kun ka santrik metau benai persya ya ke South Africa Southampton. Ka Anita Bhatia kadai kebadi ketenrai na India kala syatung kum ke Deputy Executive Director jong United Nations Entity for Gender Equality but Empowerment of Women. Kabla i baha kajing peniat ki kam kijam la thong yaka da UN General Secretary Antonio Guterres. Bat katto ko kubor kala kot ekane ka step kabala wan shafi na All India Radio Shillong. Hakapor prabajing in a sort of a Delhi station, nakabanta kakubor hakaktin Hindi, kabanbot kakubor hakaktin pareng, hakapor prakat san minute. Snobaban ap mata ki kubor na Delhi, kapor mata kala jandap artat, praduna san minute.